Мешур Ускут Джамисы, Қырын Ярымадасының ән бұйық Джамисы кыбы сайылыр. Көргеніңіз кыбы шу Джами уч қатлы екен. Ускут Джамисы 1825 сенесі Киік таштан ве балабан таш блокларындан ерлі әәлі тарафындан құрылған. Кой сәкіні тайыраға дағылы да шу Джамины о вақытлары турк мемарлары яратқанларыны тариф етті. Ustalar Türkiye'den ediler. Kıyık taşının beraber kurdular. O zaman öyle şey yok idi. Çimento yok idi. Nesin diyekti? Kireçine beraber kum. Kireçi de onda dağdan tapıp, onu sondurup, kireçine kumuna koşup, çimento yerine yaptılar. Шу гүзел ве айыры бір ұсталық нен yapılған Джаминын қапылары құрылғандан берлі әр бір мұсылман үшін ачық ола тұрған. Да, Таираға Джами деварларыны ярыштырған араб урыфатындағы язулар ақында икее етті. Шу язуларыны Джами құрылған вақытта хусуси бір техниканен yapılғаны үшін onun boyası bek яқшалда бүгін назарымызны қуандыра. Джамины клубқа чевіргенде шу язулар көрінмесін деп деварларны устуне қабаслауны яптылар. Ләкин шу қабаслау әрдайым тұшейді. Шу шейні япқан инсанлар бұ десеге пек шашайдылыр. Не үшін бөлі олғаныны кімсе анламайды. Бүгін ісе шу Джами бізім семедешлерімізге тола дей кой имамы Риза Куртаметов. Mesela bayram namazlarımıza bir 200-300 yakın adamlarımız geliyor. Cuma günleri 30'a yakın geliyor. Bir ara yavaş yavaş çoklaşır inşallah. Bazar günleri mesela tatil günleri ders yaparız. Bu yüklerden başlayıp yaşlarımıza başlayıp çağırırız. Böyle sualler var, cevaplar veririz. Dersler var, dersleri alırız. İşte bu şekilde cemaatimize tırışırız, iştirak etmeyi. Ebette, dindaşlarımız birleşip oz dinini saklamak maksadı ile mında da musulman için farz olgan ibadetlerini kılmak niyetinin yaş nesil oz dinini bilsin dep Ускут Джамисыны yanıdan tıklediler.